sibai ule voin hi meni somni pali sangni le somni pakhat thotan ni ania voin le ni min lama Myanmar ram chunga thiltheng lang sar zolte han puang le ila ama sa in pi Aung San Suu Kyi chanchin lo ngai thla ila Aung San Suu Kyi in voin khan mi puan om chung chuan NLD party om rengang ati do Aung San Suu Kyi NLD chairman chuan mi puan om chung chuan NLD party om rengang ti in meni somni pali voina nepi do a ko tura aron chuana a ukilte ashil ni in Mizima News chuan atar lang ani pisu chi hi asiselna atha in aukil tenen akhes chungchanga darkar chan vevel anin kom hawa hun tlem le man mo taka thu asoilai chuan pon lam boruak asiat melwak lawa an sen atangin phone amang thailawa internet po aman lo awangin engwak ma asiat mel lo ma se mi puite acha chu risel taka om tur le NLD hi mi puita na din ani angin mi pui om chung chu NLD party om rengang ti in asoi ni in aukil domi min soi chuan asoi ani Military Council lamin kes paruk ngot an ortir awangin kes pakhatan minit nga vel chi asoi ho na hun an nei thaya chu wangin pi su chi chuan hun rem chang dang siam sakle tura ngen turin aukil te chu a hril ani State Councillor pi su chi baka President U Wen Min Dr. Aumyo tenen po ukil te chuan darkar chan ve theu in hmuna hun an nei ani an vaya an riselna athat vek thu State Councillor ukil domi min soi chuan asoi boka kota ain lan le hun tur chu thale jun ni sari khi ruat ani tukin jing dar ko le minit nga khan yangonga Along Township number 4 primary school a Ministry of Education Department atangin Deputy Education Director akala school lu chungchanga meeting nei ani lain bom apu thu siat ani vengchung mi pakhat chuan bom chu sound bom chi ani mel apuak zon pop popa aring khop mai apu nu loka taxi chuang mi pathum anmana an voboka voin chu sikula Education Department atangin Deputy Director alokal ani ome thu an soi ho line apuak ta ani ti in asoi Military Council chuan zun ni khat atangin sikul zongjong hong turin an in buat saya National Unity Government NUG eroin sipai thunai na hnuaya sikul chu khari turin thu chu alo siam ve bok ani luaiko nana to veng le ye yo veng te chu Military Council sipai ten teng lai pui pok rangchi machine gun ten an kapa thlotheina atangin sipai anda bel bok ti hriat ani tol chung mi pakhat chuan tukin jing lama tangin silai apuak renga lai pui ri po hriat tur om pona tlan chu thai ani lawa mani ina kan biro reng mai ani ti in Yangon khettet media chu social media atangin asil ani chuti rualin Military Council chuan loiko airport lama sipai aron thiar lut nual ni in tol chung chanchin bu pakhat chuan atar langa PKF lampo in nanat to veng chunga sipai lamin lai pui nen an kap ni in chanchin kan hria mi pui zinga tarle upate no pangte chu veng chunga an la omreng awangin veng chunga an la omreng awangin tarle no pangte an ngai tu om tak zet ani nanat to veng mi pui tenen tangruala ding turin kan ngen cheu ani ti in thu chu an siam ani kaya state a hian meni somni pathum atangin in kana chuak tana tuna hian Military Council lam sipai chu an lut hum huma ral thuam hangin mi pui an ri krapa an kap reng bok ani matupi kho a Joseph Agency tlomngai pol office chu nimin meni somni pathum zandar kwale achan vevel khan Military Council sipai ten rokin bungrua chi sang sang an lak thu khomnung thun media chuan atar lang tual chung mi pakhat chuan uthun linate omna in Joseph Oxygen tlomngai pol office chu kodlama tala a in kal awangin nunglam atangin kongkhar chu tlo chhia in an luta motor ke paruk anla motora man chi pipe roll te mas te damdoi bur le thil dang an lak nual baka anti chanuala pon lama anda mai khol generator po anti tlua achunga an lak bang ho po hi anti chede uvek ani ti ina soi matupi kho a Joseph Oxygen tlomngai pol hi kumsang ni le sompariat khan din tan nei in chairman u thuen lien chu April ni sari zandar som khan sipaiten anmana tun thlengin anla chu alo baka anman tel motor pariat le license te chu anla kol rang ani sipai lunglupur long chu Sian Nationalities Army SNA te chuan voin choma dar somvel khan Second Region Homeland Township tasong khobul chinduin luya an kapa sipai lampon chang le tin an kap ti hriat ani
he in kana chungchanga hian SNA thunei tu pakhat chuan chinduin luya sipailong khanti atanga Mandalay lampan lungluphur kan kapa chuta chuan veng tu sipaite po an omnuala kei chuan tui atangin ka kapa anni pon long atangin minron kapa khomwal lam atangin silai puak rangchi in kan kap boka hliaman omnual ti chu kan hmu longpo kan kap fuwa ma se thiza chi chu kan hrelo ti in asoi hetiang bok hian SNA pol chuan nimin pia khanti khochunga sipai lungluphur long an lo kap to a ni somni pani po khan KIA le sipai te chu khanti township chung nansi pun hmuna an lo in kap to bok ani military council sipai ten karen ni kaya state kayan taya taung khua a Roman Catholic biak ina sahimna zonga tlan lu zinga tual chung mi pali chu laipuya kapin amhuna anthi ti siat ani tukin zingdar khatvel khan mipui sang khatvel jet tom khom na biak in chu sipailamin laipuin an thonga thiba ka hliam engamozat an oma biak in po a chenwal bok ani meni somni pathum chhun atang khan sipaile people defense force te chu anin kap na sahlea sipailamin du anga ma an son thailo awangin mipui lam hoin silai an met puak deuh tareng ani ti in tual chung mi te chuan an soi kaya state dimo so khopuya nan CDM te office le kok tu dalan te in an hal nimin mei ni somni pathum chhun atang khan kaya state ta loiko le dimo so inkar kong dunga KPDF le sipai terrorist te chu an in kap tana dimo so khopuya dong an khaweng atanga ngwe tang veng inkar kong dunga om nan CDM te office le kok tu dalan te chen na in te chu halkan vek ani thu tukin jingdar sari le achan vevel khan karen ni CDF KPD te chuan an soi ani zaithiam 18 cho sui sipai ten anmon zaithiam 18 cho sui hi renguna an chen na in hlain thler so pani na veng sui parami kondo a ni zandar sari le achan vevel khan sipai ten lu chilin anman Union Election Commission UEC in NLD party thia atum chan le atum dan akim changin lo ngai thla ila sipai sarkarin adin Union Election Commission UEC le political party te chu meni somni pakhat sangni le somni pakhat khan nepi do khopuya atum hni na atan meeting nei ania kumsangni le somni in thlanpuya NLD vote a rin helti ania chuwang chuan NLD chu thiatin party swai tu te chu ramphat san tu apu anni awang le chik chian an ni don thu UEC president Uteng so chuan alo soi to kha ani a he meeting atel Rekhain party president Dr. Emma chuan NLD party hi nol ron din hun adin thu UEC president chuan asoi to a engtika nge an thia don ti hriat alani lo thu RFA a hril ani in thlanpuya khan vote rin helna a oma tumran naya vote ti chingpen le in thlauna te matpung tin NRC nei le nei lo inkar thu te COVID-19 chuan lama vote pek lok chungchanga hriat tur awm neu newa sumpai chungchanga le thildanga soitur atam ema wangin engtika nge an thia don enge an ti zel don ti chu an soilo Dr. Emma na hi NLD sarkar lai kumsang ni le sompriya January khan ramsoi chi a pu in lungin tantir ani a sipain sarkar na anlak nu sangni le somni pakhat February ni som pahnia khan chua zalen le ani a hetia chua nu hian Rekhain party president a thlantlin ni in UEC meeting masabera khan atel to ani sangni le somni in thlanpuya khan vote rin helna a oma in thlanma khan state le region baka immigration tiamin vote chungchanga afel hle thu meeting na a UEC president Uteng so chuan asoi thu Dr. Mau e chuan RFA ashil ani meeting kal zongjong ta hian NLD party thia andu vek thu an soina a party lian zet pakhat hetimaya thia mai tur chu thil ni thai mai ani lo thu People's Party General Secretary Ucho cho so chuan RFA ashila vote chungchanga chuan felhel a om mai thaya ma se hetia kan thia mai chuan ramchunga boina a om thaya UEC a hian party somkwa pakhat zinga vo in meetinga kala hian palai somruk pahni kan kal khoma lung oilo awangin somni pakwa anon kal thailawa February ni somni paruk sangni le somni pakhata UEC meeting masabera khan
political party somnga pathum tel thein NLD le SNLD tiamin party somli pariat lung oilo awangin an tel lawa tun tuma ero chuan ama ain athanem dewa lung oilo po an tlem sot hle ani sipai sarkar na du lawa UEC meeting tumhni mewa po tel du lo San Nationalities League of Democracy SNLD General Secretary chuan politics a hi chuan chakzokin a obe atangin engtin nge kan tal chuang ti hi kan ngai to tel tur ani ati a kaidi ho chu mi puitan palai na thok party kan ni awangin eng angpo lo ni se mi puilama kan tang bur tur ani kan tho thei to kan thok anga nima sela kan tho thei lo midang zalen na hi kan palzu tur ani lo ti in asoi ani tuna feature story lo ngai thla ila mi pui silai keng malak na hi a hlo tlinga ngem National Unity Government NUG sarkar thlop tu ven himle kol sipaite thil ti dodal tura polding People Defence Force PDF hi meininga khan NUG noya official adin ani NUG thu chua pakhatin atarlan danin PDF hi Federal Union Army din chuana na malak tan na mahruai pakhat ani thu tar langin kumsam sari chuang liam ta a tual chung boina ti rem le ralmon na lam soi dang lam na konga amo phurtu an ni thu antar langbok ani hemi chungchanga hian NUG Deputy Defence Minister Dokima Mamyo chuan RFA zona changin PDF hi medinga khan kandina he poldin tur hian hun engamoti atang khan ruam hanna kan lo siam to ani hun tam takpo kan pe ani ati PDF hi NUG tanaral thum keng pol pakhat anga kalpui an tum thu Deputy Minister chuan asoi langbok ani NUG hi April ni som paruk khan NLD luatro Parliament palai telin CRPH ke suaina hnuaya din ni in State Administrative Council SAC ke suai sipaite malakna daudal hi atumber ani NUG thil tum then khatte chu NUG hi khovel mi puin asiat pui pol pakhat ni te democracy din chuale na tura malak te tanmaro hi Myanmar politics thila paichua baka Federal Democracy Union din na tura thaitop chuate ani NUG kai hroina hnoya din Federal Union Army in atum chu Myanmar tamaro baile turle tlangmi ethnic sipaite pol mun khata luan zatir hi ani hun rai tak atanga zalena sual tu ramri sula om tlangmi ethnic sipai pol tele tanmaro inkara inhir ngauna le buaina om thin hi tundin huna sipai thuna ina hnuaya om le ta ka wangin buaina po athen san chho zel rin ani tuna hian Myanmar sipaite thilti awanga ral tan mi pui tam takchu KNU le ethnic sipai pol then khatin an thunai chin ram china an lo en kol meka ral rel dan zirtir na po an pengal ani heti lai hian Myanmar sipaite baitok mi pui then khat chuan mi pui sipai pol an dina Myanmar sipaite an bailet mek boka na sajokin an bailet zel don ani heti rual hian tual chunga sipai dulo na lantir na po kalpui zel boxe khovelin official takin min hriat pui don tina ani thil pakhat om chu Myanmar tamaro hi Asian na ral thom keng sipai zinga sipai pol lian berzinga mi ani a athil ti thaipo hi ethnic sipai pol zong ain ale tam takin aliana an chu danin tundin huna Myanmar sipai noi thum le singa vel an oma ethnic sipai hi singsari le sanga atanga singsari le sangriat inkar vel chau anni ama ero chu ethnic sipai hian ramri thula tho hona an nei chhaumeka tangrola an bei thei ani chuan Myanmar sipai pol hi athen darvek thei ani Federal Union Army poldin tak ma le Myanmar sipai te dawle tura tanrual na le tho hona a om lo chuan PDF hian hun rei tak a o thei ani tundin huna mi puite hi engchen nge tho hona le tanrual na a om don ti hi siat alani lawa achan chu pol tinin an tumte an du dan le rampon ne na an lo indor to dana in an lo na tam tak a om thei bok ani tunari chuan KIA le KNU polten NUG kai hroina an la thlop zela heti lai hian RCSS chuan NUG a thlop thu soi chamchi ma se a soi angin alakal tak thailo ani chutiang bokin AA le sipai pol then khatin NUG le NLD sarkar chunga rinna an la ngat tak thailo bok NUG thu chuin atarlan darin United Nations Security Council
UNSC in Myanmar ral thuam hral chua khap turin ramzani chuang angena hei hi Myanmar sipaiten dimdoina tel lawa mishing nunna anlak awang le no pangkum tling lovin an nunna an chan pha awangte poisoi lo mi pui zasari somruk pakwa chuangin nunna an chan to thu te soin tundin hmuna eng sarkar ma in Myanmar sipaite hna silai mu pakhat po zuar chuak lo turin UNSC chuan atar lang ani sipaite thil siam chua leilo tura boycott ani zirla zinga hroitu kumen han the chuan an thil kan leina sum an hlep hian mi puite in le nei ro sum an khoi chi a zalen na ti kholo tu dictatorship system atan hian chete po in kan tho ho pui tur ani lo kan sum pek na manga he spring revolution a thisan alo luan ta ka chuan tiau vut siper khatlek angpo a telvena kan nei tur ani lo ti in social paisa azia kani khati zong kha voina chanchin kan ngai thlak thei chu ani a ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye